Khublei shibun ki parlong. Hangne ke diong sai peit. Shaphang ki program ialehkai. Jong ke Champion League. Ki ban sai kini. Ban rong syak round 16. Jong ke Champion League. Te hadin bakila dep draw. Ia ke playoff round. Ke Real Madrid. Kan sai khon persya. Ia ke Man City. Hakaba haka first league ke Banengkong. Kin sai khon. Ha Etihad Stadium. Haying jong ke Man City. Haka Khubor tarik. Ubnai feb. Bat haka skan league. Kin sai khon. Ha Santiago Bernabeu. Haying jong ke Real Madrid. Haka khat pra tarik. Jong ufeb. Te parlong. Kan ega ialehkai. Kan selong ke ba itanat bha. Bat kan selong ke ba shirhem bha. Namar kini ki artli ki tim. Kilong ki tim ki ba klain bor bha. Haka ba ki don ki player. Ki ba kan sai. Bat kumban shupan kan mau. Ba ke Man City. House name arjar Khulai. Kala job ia ke Champion League. Bat ke Real Madrid ro. House name arjar Sau. Kala job ia ke Champion League. Bat house name arjar Khulai. Kini ki artli ki tim. Kila Iakynduh ha ke semi final. Hanre ke Man City. Kala job ia ke Real Madrid. Dasan leway. Bat house name arjar Sau. Kila Iakynduh ha ke quarter final. Hanre ke Real Madrid. Kala job ia ke Man City. Ha ke penalti shootout. Te parlong. Kat kum ke jing sngau jong phi. Mano ban job ia ke ialehkai. Jong snem arjar pusan. Ha pedeng ke Real Madrid. Bat ke Man City. Sayo komen hi maphi. Bat kat ki ba job na pedeng jong kine. Kin saya Iakynduh. Ia ke Atletico Madrid. Lane ke Leverkusen. Bat ke PSG. Persya ia ke Brest. Ke Monaco. Persya ia ke Benfica. Ke Atlanta. Persya ia ke Club Brugge. Ke Celtic. Persya ia ke Bayern. Ke Juventus. Persya ia ke PSV. Ke Feyenoord. Persya ia ke Milan. Bat ke Sporting. Persya ia ke Dortmund. Te parlong. Tang kini hikitim. Kiban sai kini. Ban rong syak round 16. Khublei shibun.